Okurgayo nenkora a 4-acre model system aho ari kushoborera abanyayuganda okwejumbira omukora yo kuhinga aha mwanya muke okasharura cyango bamwe ombari kushubura emibazi y'ebihingwa hamwe n'amatungo bebembire abakabo he Top Farm Supply batebekaniso mushomo nekigendera echo kuhabura abahinji okuba kubasa kukoresa kurungi emibazi hamwe na nebijimusa kugira ngo base kutunga cyango aho zerimba nagumya ari kushoborora ngo butamanya bw'abahinji ucendize omutindo gwe by'amasharura turesere tugira ngo tushomesa abahinji tushangire abahinji bitu batakoresa munonga ebi bintu bya na munonga fertilizer na nembazi aho kutekateka ngo neititaka kureka eryendwa zambi nasherye nkoze sambi yebe bintu nico kituhireyo kakabwe Top Quality Farm Supply kugira ngo tuyete abafama abanyabugongi n'abagiherire za Kitagata na Kasana na Karera bije twetera ndaha rubugongi shomese abantu bamanye umubazi okugukora kandi na numbazo murungi kandi na numbazi inkoresa yawe oguyayongera yagira ngo kizibu ekiri kusingayo okuteganisa abahinji ngubo tibari kubuza ekishemerire kubana ikikorwa ekintu ekisisire amatungo ahamwe na nebihingwa bahire kandi cyakandi tugaruke tubahiga kugira ngo nabo bongere okubuza na no kwetegereza ahankoresa y'ebinte echo kurebera farmer nakwata kumwana ugwe agwa applying fertilizer takumanya fertilizer ne nga for example uko muntu shangana ya applying fertilizer nkiye binyasi ari kujya applying umwana mbweni Ivan Sekanjako omwe ombakugu bebyembazi nagira ngo bwahati ebicupuri ni mingi omukatare. Also another challenge is that most farmers are getting fake products. There are a lot of counterfeits in most shops. So here we've been training farmers on how to identify the real products that are not fake, and also highlighting some identities they can use to tell a fake product from a product that is not fake. Nobati ahebwa owa Uganda Coffee Development Association yagira ngo obwahati omutindo mubi ni gushisha katare ekintu ekiri kufereza ihanga hamwe no muhinji quality ya hasi ninge butareberirweje butarisibwe kurungi mu Misiri no kusharura ikibanje manyisa ngo umutindo gwagwe mukuza hasi kandi umuntu uri kubanza guferwa n'abahinji wa buriju na nihanga abanje manyisa ngo abakugura umwana gwitu mu mahanga ngashoma abajunga bakira umwana gwitu babasa obutatwa esente ziri kumara izi kubasa kuganya umuhinji akabasa kwasa zikumara kandi n'ikindi kibanje manyisa ngo umuhinji yatafunire sente ziri kumara kibanyisa ngo business y'ubuhinji yeba yamushara. Musa Mutabazi umuhinji yashaba government kugira ngo yakora okucondoza kuri kumara yabase kujuna nabo bona abari kuguza embazi y'ebicupuri intera government umuranga tinte zonka harimo n'abaguza embazi y'ebicupuri yo kufuira byingwa bitu kuko mwareba himba kuko mwareba umwani kuko mwareba ibyingo tukufuiramo arabo kushangana baguze embazi y'ebicupuri konkaba bagujuguza abo bine embazi mirungi mbwe intera government umuranga ngo abantu abo ebacondoze abo bari kutuguza embazi mbi yo kozya nayo kufuira Misiri yitu Anatukunda omuhinji nawe yashoborora ari kugira ngo yireho obuhabuzi obu bari kwa abanyayuganda nguna sente za PDM zibayambire okubasa kugira ngo abantu bargombworo tumwe mukuru wihanga Sheema president witu kugira ngo itwe tuyinamataka make nka Sheema konka korango tukozesa kantu kake kandi tuyihamwe kintu cyango na mnonga bwe kiyaterize kimwe nesente za parish moto mazimantu zukozesa tuzimonitaringaje korango yabene kake konka kagire ikatusi tugura ufatariza tuteza bebinyasi at least ni why komiseri yitu norango tukine kituriyo ntuhinduka
Jimmy Matari ori chairman owabugonji yasima obuherezo obu kandi yashaba abari kugira ngo omutindo muka government eyongere kugutekatekaho kandi gutekeho na nerisho amakuru agagasha kwa Gerard Tugume omuri Sheema.